Yes, reka twongere tubasuhuze nizere ko weekend yagenze neza kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Tubahaye ikaze muri iki gitondo muri aya makuru yacu nkuko bisanzwe amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukibanda kuri iyi ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutibagiwe n'abambari bacu harimo igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gifatikanya na FARDC, FDLR Wazalendo ndetse n'abacancuro bafatikanya hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Hanyuma rero nzanye amakuru akomeye cyane muri iki gitondo, ariyo mpamvu mbasaba kugira ngo munyemerere bakunze Eugene Official tubane, ntihagire mu by'ukuri uhumbya, kuko nuza guhumbya hari umusobanuzi wa filime nuvuga ngo nuhumbya rwose uraza guhomba. Nanjye amakuru ngiye kugwa muri iki gitondo, nuramuka uteshutse gato ugakuraho cyangwa se ugahumbya byinshi utaraza kumva muri amakuru, kuko mbazaniye amakuru akomeye cyane. Ngiye kubabwira impamvu nyamukuru igihugu cy'u Burundi mubona mu by'ukuri gikomeje kugenda kijandika cyane mu guhiga mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ese kubera iki igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ndetse n'igihugu cy'u Burundi ari byo bihugu muri aka karere birajwe inshinga no gushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda? Impamvu nyamukuru nayizanye, nayimenye. Uraje nawe umenye impamvu igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri make Facibeto ndetse na Neva Sebarundi ari bafite mu by'ukuri gahunda bashishikajwe cyane nuko bahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi uraza kubimenya. Hanyuma muri aya makuru sasa ndaza gusimbukira i Kampala, nari nabateguje mbabwira ko ku munsi w'ejo ku cyumweru ejo hashize hari ku itariki 21 byari biteganyijwe ko hagombaga kuba inama rukokoma. Iyi nama ikaba yari yatumijwe na Yoweri Kaguta Museveni. Iyi nama ikaba n'ubundi yaragombaga kwiga kuri iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese iyi nama byagenze bite? Gusa iyi nama hari ibyari byitezwe bitigeze bibamo. Ndabizi ko mwumvishe byinshi ku byabaye muri iyi nama, ndabizi ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye biyivugaho pe, ariko none nje mbazani shitwa za ndani cyangwa se bya bindi twita ngo ni amakuru y'indani, hahandimo indani mutigeze mwumva. Reka mu kanya gato cyangwa se reka mbere kwenda dutangira ikiganiro cyacu tutadutangiye kwanzika ngahita mvuga ngo reka twamamaze. Reka ubwo tubikore none twamamaze, hanyuma none duhite tugira gute, duhite tuza twinjira mu makuru indani cyangwa se makuru mu buryo burambuye. Ariko kandi uyu munsi reka manze nongere mbashimire cyane uburyo ki ejo mwakunze ikiganiro twagize, kuko mwakoze like rwose ndanezererwa cyane n'umutima wanjye wose. Abantu mwese rero mwarayikinze ikiganiro, abantu mwagisharinze mwese ayisariyuti rwose ndabakunda cyane, mwakoze cyane n'iby'agaciro. Ariko ku rundi ruhande n'iki ngiki nabyo birakenewe mubikore igihe tukiri kwamamaza. Ubu no sasa duhite tuza twanzika n'amakuru mu buryo urambuye. Hanyuma Primo Health Infinity irakubwira iti niba ufite ikibazo cy'uburwayi mu by'ukuri, waba urwaye umuvuduko w'amaraso, waba urwaye ufite ibibazo by'umwijima, waba ufite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, waba ufite ibibazo mu by'ukuri by'imitsi, doko indwara nyinshi zigiye zitandukanye ufite, gana Primo Health Infinity kuko bamaze kuba bashyiraho icyitwa discount. Iyo bavuze discount rero ni igabanyirizwa ry'ibiciro. Wenda reka nze tubahe umwanya babyivugire mwumve. Ndababwiza ukuri nibyo niho hantu honyine nabonye mu by'ukuri bamamaza ibintu nk'ibi by'imiti ya gakondo bitarimo gusikama cyangwa se bitarimo ubusambo, kuko n'ikimenyimenyi baba bafite n'ahantu bakorera, ahantu ushobora kubasanga igihe waba wenda ugize ikibazo, kuko abandi bo baba bari from nowhere barakwiba rwose bagasinsibiranya, ariko abanga bafite adresse zaho ugomba kubasanga. Icyo ni ikimenyetso cya mbere simusiga kigaragaza ko ibintu byabo babifite ireme. Reka ndababyivugire duhite tuzana amakuru mu buryo burambuye. Primo Health Infinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi. Twabazaniye promotion, niyo mpamvu mumbonye ahangaha rero ni promotion igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera. Akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi, nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata. Ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo, ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi,
hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi ni nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha, abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha ishami rishya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock, tukagiraho massage, tukagira bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompuwe Sinyerise muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompuwe Chikudu. Naho abari Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, murakoze cyane. Reka amakuru yacu sasa tuyinjiremo mu buryo burambuye. Ariko ku rundi ruhande, mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru y'inama yabereye i Kampala ku munsi w'ejo, iyi nama itezwe ko igomba kwirimo abayobozi b'ibihugu byo muri aka karere, haba harimo uwitwa Sebarundi, hagombaga ko harimo uwitwa Faci Beton, perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko byari ikibazo n'ubundi cyo kugira ngo baganire kuri ibibazo byo muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba bari bagiye kuganira ibi byo muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubundi byagombaga gutuma aba bagabo bombi batabura muri iyi nama. Ndavuga uwitwa Faci Beton ndetse n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, ariko aba bagabo ntabwo bigeze betendinga iyi nama. Usibye Faci Beton nibura we babonye nyine nk'uw'ikibazo kireba, batagenda batagize icyo avuga, bituma bamushakira aho bita kuri Zoom, bamushyira kuri Zoom, donc akoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. Ariko kubera icyo abagabo se bataje muri iyi nama, byatewe n'iki? Ndakubwiza ukuri, muri iki gitondo ngiye kubaha icyitwa amakuru ndetse akomeye cyane. Ubwoba bwari bwose, bari bazi ko bari buze guhura n'abasore ba General Sultan Makenga, bwari ubwoba. Byose ndaje mbibabwire rero. Reka mbere uko twinjira mu ibyo ngibyo, reka tubanze turebe ese kubera iki igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari bo bijandika mu bintu bijyanye no kuba mu by'ukuri kuki aribo bakora buri gihe bavuga ko bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Wenda mbere yuko tubivugaho cyangwa se twinjiramo indani, ndagira ngo mbibutse ko FDLR ifitanye amasezerano na Kisekedi muri iyi ntambara bari baragiranye. Iyi ntambara iri kwera muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabango nibamara gutsinda umutwe wa M23 bazarasa M23 ngo bayigeze mu Rwanda, ngo ari naho ngo yaje muri Kongo iturutse, none ngo nibamara kwigeza mu Rwanda ngo bakomerezeho bakureho n'ubutegetsi bw'u Rwanda, FDLR igirite ihite ifata ubutegetsi. Uwitwa Faci Beton nibyo yatangaje hose no masezerano nk'uko bigenda bitangazwa afitanye n'uyu mutwe wa M20 wa FDLR. Hanyuma ku ruhande rw'u Burundi, ndavuga Sendagara, ubwo Faci Beton yarahiraga iyi manda arimo kuyobora ubu tuvugana, mu bari bitabiriye uyu muhango wo kurahira, witwa uyu Neva cyangwa se Sebarundi yari yetendinze, nawe yari yagezeyo yarariyo. Ibyo yemereye mu by'ukuri abazarendo barimo n'ababandi ba FDLR, nuko yavuze ko ngo bazakoresha ibishoboka byose akabafasha ngo bagahirika ubutegetsi bw'u Rwanda bakawushyira mu maboko y'urwo rubyiruko. Ibyo ni ibimenyetso simusiga, ngira ngo ntangirireho twuririreho, hanyuma turebe n'ibindi byinshi mbabwire impamvu nyamukuru aba bagabo aribo babihihirwajwe cyane cyangwa se bashishikajwe no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Burya ntabwo ari iby'ubu igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri, ndetse n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku ngoma y'umugabo na kubwa Habyarimana Juvenal, abaga burya hari imikoranire bari bafite, ariko iyi mikoranire navuga ngo mu by'ukuri ntabwo inavango yari myiza. Yego abari gukorana bose abumva imikoranire ari myiza, ariko se none tuvuge ngo n'imikoranire yo gukora genocide yari imikoranire ifatika. Reka wenda tubanze twumve gato uyu Burundi aragenda bidufasha. Mwihangane uyu munsi ndibuze kwifashisha iri jambo, ni byatangajwe n'umurundi ni uramfasha kubisobanura ndetse kubarusha kurusha nje uko nayibasobanurira. Nge
ndaza kugenda ndyungamo gake ariko reka twumve ibyo uyu murundi uburyo ki abitangaza ukuntu mu by'ukuri atari ibyubu gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ari imigambi bamaranye igihe kitari gito. CNDD ngo kugira ngo bagwanye ngo abanyarwanda butsi urumva si byavuga. Aha gato kansubira inyuma gato se ndakabona baho intabarigwa kamagasha abagabo babona nk'abantu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye asubiriye imbere y'intwarameto imbere y'abasirikare bifurizanya ngo Noheli n'ubunani ingwano. Aha ni bya bindi Nevenjo bundi yavuze ngo imbere y'intwarangabo imbere y'abasirikare ngo bifurizanya Noheli n'ubunani. Bya bindi yavuze ngo hari igihugu ngo mu by'ukuri ngo kigituranye ngo gishaka ngo kiri gushaka kwishiraho igihugu cy'abandi. Iri jambo naryo naribagejejeho. Reka twumve ibyo uyu murundi yavuze. Aha mugiye kumva ko ibyo gushaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda ntabwo ari iby'ubu ngubu. Nababwe ni ikiganiro cyo muri iki gitondo ni special, ni ikiganiro kidasanzwe. Ariyo mpamvu nkubwira nti nutaza kurayikinga sinzi mu by'ukuri umutima wawe ukura umeze unagomba ndetse no gusharinga. Katugenda bavuga ngo u Rwanda rushaka kumutera ngo mugabo ngo azivuna bien sûr tewe urivuna. Ariko ibi bintu tugira tubivuge si kuvuga yuko tuvuguruza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uburundi butewe nivyo borivuna. ati ntabwo u Rwanda rwigera rudekarara ko rugiye rushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Ariko uyu mugabo akomeza avuga ko mu by'ukuri u Rwanda rugiye kumutera. So kuvuga ko babiri taho bavyumvira wumvise umukuru w'igihugu atababiza ashobora kuba hariho ijambo mugabo niyaba ariko arasoba intambara. Nibi rero uyu munsi twari tuzindutse tuvuga tuti ari agasozi k'intabarigwa. Uko utabarigwa kwaramaze abantu si mu Burundi gusa. Reka ndababwire gatonyi ibi bintu si byavuba. Aha hari byavuba. Turetse ibyo ntibantunganya yandikiye Nyerere tuma barashinze CNDD. Mwibuke ko hari amasezerano yo gufashanya sinywe hagati ya CNDD uyu mugambwe uri ku butegetsi wa NEVA hamwe na les ex-FAR bagize abanyabwoko. Mugabo mwibuke yuko amasezerano basinyanye na ex-FAR ingabo avuze ngo zagize ihanyabwoko. Ubwo ni izakoze genocide hano mu Rwanda. Ngo hari amasezerano ngo basinyanye na CNDD FDD. Mu by'ukuri aya masezerano reka yatwinjijemo. Nibyo nababwiye ntabwo mu by'ukuri ugushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo ibi bintu ari ibintu bya nona n'ibintu byahozeho natangiye mbibasobanurira. Reka dukomeze tubyumva ayo masezerano reka twinjizemo. Ko ihonyabwoko ry'abatutsi ryabaye mu Rwanda. Abarundi b'Afrodebu bahejeje gukora ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi giye guterera gufasha gusupervisa ihonyabwoko rikorerwa abatutsi mu Rwanda kuko baraba expert muri byo.
kandi wabyumvishe aka kantu mukumvishe neza munyihangane ndabizi ni kirundi ni kimeze nk'ikinyarwanda muri kucyumva ariko hari ibintu bitajya byumvikana ntago ariko abantu bose bazi ikirundi mureke nzaje nshishamo mbibasobanurire ngo hari abarundi ngo bakoze jenoside mu gihugu cy'u Burundi bari kwica nyine abo mu bwoko bw'abatutsi ngo bamaze kubikora ngo bahita baza mu Rwanda ngo gufasha n'ubundi ngo mu by'ukuri abanyarwanda ngo kuko bari bafite ngo experience muri ibyo bintu ngo baza gufasha abanyarwanda n'ubundi gukora jenoside. Ibyo nibyo avuze ngo bari bafite ngo barabaga expert. Umuntu ashobora gukora ihonyabwoko akariherana. Aya masezerano rero yaje kurikirana ubwo bugome de coopération ihonyabwoko ryo 1994 ntawe ubiharira arashobora kubihakana mugabo turi ngaha kugira ngo tuvyemange tubwire abantu bavuga uti nimureke aho magasomborokeje iyi ntambara nk'abantu mwe izoteba ibakore ko namwe bwine naho mwiyumvira ngo nabandi nzohindukire kabakora ko mugabo by'ukuri iyo u Rwanda ruba rutifashe cyangwa abantu baratiba bakimva abazenede barakabakimvira ngo abantu barabisemba kujya buyo yabisemba biyumvira ngo abantu bose ngo barabisemba kujya bamye babahikinyira bakamira no biyumvira ngo bizobandanye ko ayo masezerano rero ariho nari mwiyumvira yuko abanyarwanda batayazi ariho yani masezerano ya fusion prepeotu na resexfa iyo nayo nyine ariho icyitwa rero abo ba FDD basinye na Exfa CND sinye ni FDD bisinye na les Exfa na Paripehutu byaba FNL abo nibo bagize ingabo zo mu Burundi nibo bafise abo basinye ayo masezerano ya coopération nibo bagize ingabo z'u Burundi ndabisubiyemo nizo ngabo abo bari barasinyanye amasezerano na Exfar cyangwa se n'icyahoze ari igisirikare cy'u Rwanda cya Habyarimana aribo yanakomoje avuga ati basize bakoze jenoside mu Rwanda atayo masezerano bayakoranye na Exfar nibo bakiriho hano mu gihugu cy'u Burundi nibo bakiri mu by'ukuri mu buyobozi cyangwa se mu gisirikare ariyo mpamvu urukumva bitwa ba Byiringiro Vigitwari rwose bari kugeraho bakisanga bakabaha ubuhungiro n'iki byose bakabana nagiye kera buriya nuko iki gihugu cya Kongo ari cyo kinini cyagiye kibonekamo wenda n'ubwihisho ndetse n'ibyo kurya n'iki ntago twabitindaho n'ubuzima ariko byose arimo kugenda bitubwira reka dukomeze Burundi ndabisubiyemo nizo ngabo z'u Burundi ziriho muri ibyo uko ivyo bintu rero bimeze ayo masezerano coopération ya fusion avuga ko mu by'ukuri bazogira iki bazofashanya mu buhinga bwose administration politique diplomatie no mu guhanahana amahera no mu buryo bw'intambara uburyo militaire ati bagiranye amasezerano basinyanye bari barasinyanye na Exfar cyangwa se nizo ngabo zatsinzwe zahoze ari z'u Rwanda zasize zikoze jenoside harimo guhanahana amahera bari bafitanye amasezerano mu bya politike bari bafitanye amasezerano mu bigendanye n'intambara mu gufashanya mu bigendanye n'intambara n'ibindi byinshi cyane ngaho nawe mbwira niba bafitanye amasezerano urumva mu by'ukuri barashaka gutera u Rwanda nevo gasigara akavuga ati akanga niba bafitanye amasezerano ndababwiye umugambi natangiye mbibutsa mbabwira nti ndaje mbabwire yuko umugambi wo gutera u Rwanda ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo atari iby'ubu ngubu mu by'ukuri ari ibintu bimaze igihe kitari gito kugira ngo bashike kuki barabivuga très clairement kugira ngo bafashanye bafata Burundi ngo ni ventre ngo niho guitaha ngo bahere mu Burundi hanyuma bafashanye mu gufata u Rwanda kugira ngo inge la nation bahutu ejya bama bariko baravuga ngo ambire hima ngo barashaka gushinga iki mw'abantu mwe niba mubyumvishe neza bashaka gushinga ngo nation yiki nation bahutu mw'abantu mwe iyo nation yitwa ngo iki ibyo bintu ko twe hano iwacu mu Rwanda ko twabibahariye muri Kongo no mu gihugu cy'u Burundi twe ibyo bintu byamo kuko tutakibijamo ko twewe tumaze kumenyera ko ari umuntu twe ko ari umuntu kari umunyarwanda iyo kari yo siroga dufite kari munyarwanda ibyo bintu ko ibyo bintu kibyo byasize bikoze ko tubizi Sebarundi nabo mufatikanyije
ibyo bintu mwabigumanya aho mu gihugu cyanyu cy'i Burundi, ibindi mukabigumisha aho muri Kongo ko mubyemere, twe ko ibyo bintu nta n'ibyo dushaka, nta n'ukeneye kubyumva. Umunyarwanda ari umunyarwanda twese ko tubaye umwe, ko turi umwe. Ibyo bindi mushaka ngo nasiyo ngo zanki ko ibyo ko tutabishaka. Izo umuntu umunyarwanda umbwira ko ibi bintu abishaka, ngaho nabyandike muri comment. Nta uri buze kumenya n'uby'ukuri ngo ninde, ariko nabyandike urebe ko ari no muri buze kwandika comment muri ibyo bintu. Abantu bose murwanya ibi bintu rero ndagira ngo mwandike muri comment umutima, mushiremo udutima twinshi, muvuge muti bigumiyo rwose, kuko twewe rwose ibyo ngibyo ntago tubishaka. Icyo byasize bikoze mu Rwanda nabo bari kubitegura n'ubundi basize bakoze. Nahoze numva hari interview nabyo araza kugenda bigarukaho deja uyu muntu urimo kugenda tubwira aya makuru, uburyo kibageze iriya naho batangira kubikora ari nazo nkomoko z'iyi ntambara n'ubundi iri kuba hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri reka dukomeze, reka dukomeze. Mu by'ukuri la nation Bahutu ibi ni empire Bantu nibyo kuva kera sinivyavuga, ariko murumva ingene babihindukiza bakaja kubyitirira abandi. Sindiko ndavugira u Rwanda mugabo ndiko ndahanura mvuga nti uri mu mavuta umuntu sukubandanye azaragaragaza gati abanyarwanda barumva barabona. Hanyuma n'umuntu agahindukira akaza kuvuga ngo nibo baba bariko baratera u Rwanda. Simvuze ko bataroteye mbwa gushika ubu nta kintu na kimwe kiranyemeza yuko u Rwanda ruriko ruratera Uburundi cyangwa ngo warufise umugambi. Mugabo ibi byemezo d'agression si verbal gusa, ni ibintu bifatiye ku didefe kandi bituma abantu abashaka ko dukomeza kumva uyu mutaramo cyangwa se uyu Murundi ibyo ari kutubwira. Ndagira ngo rwose mubanze mukande kuri like muri benshi cyane, nyuma dukomeze tumwumve cyangwa se nikomereze. Ndagira ngo munyandikire mu by'ukuri muri comment mumbwira muti dukomeze cyangwa se reka dukomeze tumwumve. Gusa amakuru yo ni menshi muri iki gitondo, hari ay'intambara n'iki byose. Ndababwiza ukuri ni igitondo kiri special kidasanzwe, niyo mpamvu nabwe ntinyaboneka uri buze guhumbya araza guhomba. Ariko ikintu bitarayiki ndetse no gusharinga mukomeze mubikore kabisa, muzamuke hejuru cyane tukadukomeze. Ndabona abenshi bamutereka dukomeze twumwumve. Uvuga ngo maze gufata umugambi wo gufashanya gutembagaza intwaro y'Ikigali pour restaurer ngo la nation, gushinga la nation Bahutu, ngo ce n'est pas une menace contre le Rwanda. Gufashanya rero barabigize. Human Rights Watch yaratanze raporo ivuga yuko 60% y'abitwa abarobere mu Burundi, tureke izo raporo zatanzwe na Nations Unies zivuga ayo masezerano n'ibyo bafashanya, bavuga bati bajya bita abarobere mu Burundi 60% bagizwe na les ex-FARC. Kuvuga rero umugambi urimo kuri inkuru nziza, kuri inkuru nziza bamavuga ngo Kagame bashaka kumumeza nk'abantu 60% by'abarobere by'abitwaje intwaro mu Burundi wumvishe ngo nabaki aba ex-FARC. Reka dukomeze. Umuntu aravye ati ibintu u Rwanda goba gwarakoreye kibi, u Rwanda goba gwarakoreye Burundi uretse gutsinda intwaro ya Habyarimana, kuko icyo ni igicumuro cy'inyanduruko u Rwanda goba rwagirizwa ni leta y'abajenosideri bo mu Burundi. Tubivuga uko biri, ariko batubwira ko u Rwanda rwarihiye Burundi amahera ya cotisation kugira ngo babe membre muri EAC. Abo bantu baranga intwaro yo mu Burundi. Singwira umurundi ubyivugiye nabivuga mukavuga ngo nibyanje u Rwanda rwarihiye igihugu cy'u Burundi amafaranga cotisation muri EAC. Neva yabuze amafaranga yo kwishura ngo u Rwanda ruramurihira. None niba u Rwanda rwarabarihiye ayo mafaranga, nuko rwari rwanze ko umubano musura umubano mukabana neza nk'igihugu cy'igituranye. Impanuka y'inkongi y'umuriro iba mu gihugu cy'u Burundi, u Rwanda rukaba ari rwo ruza kuzimya umuriro rwifashishije indege. Mbese urwo Rwanda ntago rwari rushaka ko mutsura umubano ugenda neza. Evariste Ndayishimiye Sebarundi mbayahaga bimeze bite?
yo mu Burundi. Ndi jewe sinzi ko umunyagihugu asanzwe hari ikintu akura muri yase, ariko nk'abadepite bararonka iki n'ibindi ntumbaze, abasoma mu rudandaze bo mu ntwaro bo muri leta barabikosha. Baragiriye lobbying na parrainage abasirikare b'u Burundi kugira ngo bagende muri ibi bya force de maintien de la paix. Rwanda rwarabafashije. Biri amahera bakurayo n'agasenga. Abo bantu baranga intwaro y'u Burundi baraturira amasoko, u Rwanda rukaza kuzimya. Abivuzeho abo bantu baranga Burundi, abo bantu baranga leta y'u Burundi. Naho uvuga uti ni bimwe navuga nti bamenyereye ko babahekenyera bakamira. Ubu bazi yuko bazirirwa baratuka umuntu wese babonye, yumvira ngo ni bya bindi nyine ngo vya le ventre mou ari kuri Buyoya. Bose ntimwiyumvire ngo kujya bavuga ngo Burundi kuri Buyoya ngo yari le ventre mou. Ntimuce mwiyumvira ngo ibihugu byose biriho ngo vyoba ngo birongowe ngo ku buryo bwa ventre mou. Hariho ibihugu rutita mw'abantu uko utabarirwa perezida, niko kwisha abantu, kwamaza abantu abamenje, niko kumenja. Kutumva rero n'amakosa akomeye. Neva gishika ngo ikongo abasoda yarungitse, turetse ko yaguma avuga ngo yamagenda hariya Kirundo kurira kuvuga ngo niho bo byumva ngo ari hafi yo mu Rwanda, yuko ashaka gutera u Rwanda. Ko mugambo uriho, mugabo akaguma bihindukiza ngo ni kubera u Rwanda rushaka gutera u Burundi. Ashobora kuba afise deransenyima, izo ransenyima rero nazishikiriza abarundi, ntaze kuduta mu rudubi ataravuga iby'ukuri ibyo yagiriza. Niyaba yagiriza ko FPR n'inkotanyi batsinze Habyarimana, uwo n'umurimo w'abagenosidere entre ntibaze kubikwegeramwo abarundi. Mugabo akagenda i Kongo akavuga ati abasoda bamaka barungika i Kongo, ababwiye ati nibo bavyivugira ati baturungitse batubwira ko tugiye kugwanya abanyarwanda. Abanyarwanda bari Kongo. Ne bavuga ko bari Kongo. Yego. Agiye kubagwaniriza i Kongo. Uko biri kose mu mitwe y'abasirikare bagwana abanyarwanda. Neva gashagenda kongereza kuhira ati nzoruhuka ntembagaje leta iri mu Rwanda. Ivyo bintu sukumwubaka inzu mu kanwa nivyo yivugiye rwose. Ntawamuhinyuje muri leta. Minisitiri wa Defense ati abanyarwanda ntibigeze badutsinda, aho ngo ariko hamorara abarundi. Ni prime niyo ngabo. Ibi bintu rero Neva avuze ati nzoruhuka senyuye leta y'Uburundi. Nashaka kubereka yuko kubwanje uko ndavyumva, uko nabikurikiranye, hashobora kuba hariho information bataduha, mugabo niba bataziduha ariko kwidoga ngo bagira bamutere, kandi twama twumva ari we yama ariko aravuga ko ibi nanjye narabivuze. Rwanda ategerezwa kurutera, ategerezwa gusenyura leta, ategerezwa gufata Kigali ngo bafashe Uvira. Uvira sinzi ko ari mu Rwanda, sinzi ko ari no mu Burundi. Ati nibafata Uvira nanjye nzaca mu Kirundo itengirane nisanga Kigali. Ibi yarabivuze. None ngo Uvira ngo si bibaza uyu baba abarundi bari baza niba Uvira ari mu Burundi ku buryo ashobora kuba ngo nibafata Uvira ngazaca mu Kirundo. Abarundi bari baza ati se iyo Uvira ni mu Burundi cyangwa ni muri Kongo? Ari no mu Burundi. M23 ifashe Uvira, yarafashe Onagana, irafata Goma, irafata ngorane byamutiye hariya hose. Naho abo ngo ni yari ngo agiye gufasha Tshisekedi, amufashe iki? Tshisekedi wari ko arafashe iki Burundi? Mbona amureke yigwanire nabiwe, bagende bagira ibiganiro. Boya ntagize ibiganiro na Sende, ntibabigire bigumi wabo ko Tshisekedi ataje gufasha. Ntumbaze uko biri kose, jewe nashaka uyu munsi niyaba yumva, niyaba hano muhere twisoreze iyo mvugo ayireke.
ayo mvugo ayireke setu birahagije. Yes, bakunze Jeune Official rero urumva ko ni ijambo rinini cyane gusa ariko iby'ingenzi twamaze kubyumva. Mwumvishe amasezerano cyangwa se imikoranire ndetse n'igihugu cy'u Burundi kuva kera bagerageza gushaka uburyo ki mu by'ukuri bahiri ku butegetsi bw'u Rwanda, ntabwo ari ibyavuba ndetse n'imikoranire ya Sendede ndetse na Exfare, ngira ngo mwabyumvishe. Niyo mpamvu mu by'ukuri ni nayo ntego twari dufite, ariko igihugu cya Kongo nabyo nabivuzeho mwabyumvishe. Niyo mpamvu ubona babaye agati gakubiranije, bose bafite intego imwe ngo yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Reka twigarukire sasa mu nama yabaye ku munsi w'ejo. Ni inama yabereye hano i Kampala. Iyi nama ikaba yaratumijwe na His Excellency Museveni cyangwa se Yoweri Kaguta Museveni. Twari twabigarutse ndetse twabwira ko iyi nama tuzahababera gatanu kuri kagenzi kako, ariko no dore ikintu gitangaje, abo bireba ubundi ku munsi w'ejo abenshi ntago bari bahari. Aha ndavuga uwitwa Perezida Faci Beto cyangwa se Evariste Ndayishimiye, nawe ntiyarahari, yaba uyu His Excellency Kisekedi Chilombo ntago bari bahari, kandi urebye nibo baba bari kwirwa bari gutaka bavuga bati umutekano muke hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikimenyimenyi rero mu ijambo Kisekedi yagejeje ku bari bari muri inama, dore we ko yabashije kubona umwanya arayetendinga mu buryo bwa Zoom cyangwa se mu buryo bwa video conference. Uyu mugabo yavuze ko ahangayikishwe ngo cyane ngo nuko ngo M23 ngo yarashe mu gihugu cy'u Burundi. Ngaho nyumvira nawe, ntabwo none cyo kwa ngo ntabwo ngo bigeze bava muri Uvira, ngo M23 ngo ntabwo bigeze bava muri Uvira, ntabwo bigeze bava mu bice nk'uko mu by'ukuri bari babisabwe. Icyo nicyo kintu cya mbere yavuze. Arangira avuga ati ikindi barashe mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo urumva ko yavugiye nde Evariste Ndayishimiye cyangwa se perezida w'igihugu yavugiye iki gihugu cy'u Burundi, nubwo nacyo kitari guhema kugira ute kumuvugira muri iyi minsi. Ariko no dore ikintu gitangaje, abagabo impamvu se mwamenye impamvu bataje muri iyi nama? Ndagira ngo mbamenyeshe ko ubwoba bwari bwose, kuko ngo bari gutekereza ko bashobora kuza guhurirayo na delegation M23, ngo Museveni ngo bari bazi ko ngo afite gahunda iri surprise yo kubicazanya hamwe na delegation M23 bakicara bakaganira iki kibazo, nibura bo ubwabo bagafata intambwe ya mbere cyangwa se bagatera ya mbere kwicara nabo ubwabo nk'abo ibibazo bireba, bakatangira bakicarana bo bonyine ubwo nta ngo twohereje intumwa ngo twohereje yiki ikibazo, ubundi bakatangira bakagicocereza mu mizi, byagenda neza bakazongera bakicara bagahura. Donc muri make Yoweri Kaguta Museveni we yari yavuze ati mu mitekerereze ye yari yatekereje aravuga ati kuko iki kibazo mbona kigomba kuzarangizwa n'abakongomani ubwabo, bo bava ko ari buze kuzana impande zombi, kandi koko niko yari yamaze kubitegura ku buryo bari gusanga hariya AFC ihabaye, ndetse mu by'ukuri bakicarana na Kisekedi nanga na Kisekedi bakicarana hari bakaganira. None ibi bindi bihugu, abayobozi b'ibindi bihugu bari bitabiriye bo bakabara aho ngaho nk'abantu nyine bari kugenda babunganira, mwagira gutya mwakwitwara gutya. Ibi rero Faci Beto ngo yarabimenye mu by'ukuri, niyo mpamvu atigeze ashaka kuza, ndetse yewe n'uyu nguyu Neva nawe kubera muzi yuko iyi ntambara yifitemo akaboko, niyo mpamvu nawe atetendinze. Ibi rero urumva babimenye hakiri kare, niyo mpamvu na AFC M23 nk'uko bari bapanze ko igomba kuba iri hariya ntabwo yigeze igira ite igaragara. Ese ibi mwari mubizi? Muri make twavuga ko umugambi wa Yoweri Kaguta Museveni wa mbere urapfuye. Sinzi plan B bazakora kugira ngo bahuze aba bagabo bombi cyangwa se izi mpande zombi zihure ziganire. Ndimo ndihuta, reka twihutishe kuko ndabona iminota yabaye myinshi, iminota irimo iragenda. Reka ahubwo twakire mugenzi wacu Vincent nawe muri iki gitondo atugezo update kugira ngo tumanukane, birumvikana turebe muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biramutse bite, kubigendanye n'ikibuga cy'imirwano bimeze bite. Waramutse neza mutangazaji Vincent? Urakomeye? Ndakomeye. Ya weekend yagenze neza Vincent? Weekend yagenze neza, hari n'ibyishimo byinshi. Ya ndimo ndabona ibintu bimeze nk'amatangazo unyoherereje, ntabwo ndabona umwanya wo kubicishamo amaso,
ariko ndabona ngo ni ngo ni Meya de Goma. Bimeze bite ibi bintu mbona aya matangazo unyoherereje, wabona uko uyashyiramo nyagu yashyireho? ni amatangazo y'urugendo cyangwa imyigaragambyo nk'uko mu kinyarwanda mbere tubivuga, cyangwa urugendo rw'amahoro ruri bukorwe n'abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Yego. Bakaba rero basubijwe na meya w'umujyi wa Goma bemererwa. Yego. Bamwandikiye bamuha ibaruwa ariko naza kubasubiza iyo baruwa ubona rero niyo bamwandikiye. Akaba ari asosiyasiyo y'urubyiruko nyine bafite sosiyete sivile ikorera nk'uriya mujyi bifatanyije n'izindi sosiyete sivile zo muri Nord Kivu. Kuba ari buze gukora urugendo rushyigikira AFM 23. Ibintu bikurikira bamagana ibikorwa bibi bigenda bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho baraba bagaragaza ibyo bifuza bahageraho. Yego. Kandi bakaba bamagana MONUSCO ibikorwa bimwe na bimwe yagiye ikora. Hanyuma bizi yuko AFC rimwe na rimwe yagiye ishinja MONUSCO ibikorwa bibi byerekeranye no gufasha igisirikare cya Kongo, ndetse no kwamagana yuko MONUSCO yongerera igihe ko banayisaba ko ijya gucunga umujyi wa Uvira. Nari ibintu sosiyete sivile yateguye n'ibyari byateguwe n'abaturage bo mu mujyi wa Uvira. Ikindi kirimo hano ni uko bahamagarira kominote mpuzamahanga ndetse n'abaturage ba Kongo ko bakwiye kwishyira hamwe kugira ngo basabe leta ya Kongo ko ikwiye gukora ibiganiro bihuza abaturage bose nta n'umwe usigaye. Kiri mu ibaruwa gikomeye cyane. Yego. Baravuga yuko iyi myigaragambyo bagiye gukora nta wayibahatiye uko babyibwirije. Yego. Bavuga yuko iratangirira kuri stade zose, bagakomeza bakageraho MONUSCO ikorera hafi na Serena Hotel, noneho bagatanga urwandiko rwabo ku buyobozi bwa MONUSCO. Bamara kurutanga bakajya gusoza n'ubundi aho batangiriye. Ni ibaruwa yabo bandikira Meya Simon n'abantu 10. Yego. Bavuga n'ibyo bahagarariye natanzwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2025. Yego. Yes, Vise urakoze cyane rwose kuri iyi update cyangwa se kuri inkuru muri iki gitondo. Ni inkuru navuga ngo benshi mu by'ukuri bari banakeneye kumva cyane abakura n'ubundi hano muri uyu mujyi wa Goma, bwo abenshi bumve ko imyigaragambyo tayari nicyo gikorwa cyangwa se nibyo bigiye kuba bigaragara hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane muri mujyi wa Goma. Reka tujye no mu yandi makuru rero Vincent aramutse muri iki gitondo. Nanone turebe, ntekereza ko ku munsi w'ejo urabizi neza ko amakuru yari menshi cyane nk'ubu Tshisekedi mu nama yabereye Uganda i Kampala yongeye kwibasira u Rwanda. Ngira ngo biri mu bintu byagiye biranga uyu mugabo wakoreye inama rwose kuyakure cyangwa se kuri Zoom. Hari ibyo yavuze ku Rwanda, nubwo rwose nawe yagombaga kuza uwe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye batigeze baza muri iyi nama mu rwego rw'uko ngo batinyaga ko ngo bashobora kuza kwahura na delegation ya M23, ariko bagerageje. Evariste Tshisekedi yagerageje gukoresha yakure, mu by'ukuri arayetendinga. Tugezaho bimwe mu byagize amagambo Vise cyangwa se mu byagize ibyo Tshisekedi yaba yatangaje muri iyi nama. Tshisekedi niyo nk'uko bivuze akoreye inama yifashishije ikoranabuhanga. Akaba ari inama iri kubera mu gihugu cya Uganda yateguwe na ICGR. Ikaba yavugaga ku byerekeranye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko uyu muryango wabiteguye. Yafunguwe na Museveni, yavuga yuko agiye gutangiza iyi nama kugira ngo baganire ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barebe n'umuti babitorera.
hakaba hari abantu batandukanye bari bayitabiriye nk'uko ubivuga, ariko perezida w'u Burundi akaba atigeze ageraho, ndetse na perezida Tshisekedi bakaba bagize intumwa bohereza. Izo ntumwa rero bohereje zitandukanye zahahuriye ndetse n'uwaturutse mu Rwanda, kuko u Rwanda rwaserukiwe na Vincent Biruta. Tshisekedi rero urabizi yuko igihe cyose abonye umwanya wo kuvuga ntaba atavuze ku Rwanda. Yego. Amagambo rero ibyo yavuze aravuga ati njyewe icya mbere mvuga nuko nsaba ingabo za Repubulika y'u Rwanda kuva mu butaka bwanjye. Nuko nsaba M23 gushyira mu bikorwa icyemezo cya UN 2273 kibasaba kuva mu bice byose bafashe. Ariko akagaruka cyane cyane kubishinja u Rwanda ko rwafashe ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kintu na kimwe asaba keretse kuva ku butaka bwiwe nk'uko abivuga, akavuga ati kuvuga ngo muraza kuvamo cyangwa muragira ute, ati ibyo ngibyo ntabwo bifatika, ati nimuvemo hose. Urumva yabivuga agashingiye ku byatangajwe na M23 avuga yuko igiye kuva mu mujyi wa Uvira, ariko Tshisekedi urabizi ndetse na FARDC ntabwo babyemeye yuko M23 yahavuye, kandi natwe twagiye tubona amakuru atandukanye yuko batahavuye bagihari. Byamubabaje cyane rero mu magambo yatangazaga, nubwo atibasiye M23 ahubwo n'abantu bahanganye baramutsinze bakamwaka iyo migi, ahubwo yibasiye u Rwanda ariko yagaragaje nk'igihugu kibi nk'umuturanyi mubi, nk'uko na Everest Ndashimije ubundi nabonye bigaragaza. Ubwo rero mu by'ukuri ni ibyatangajwe na Tshisekedi. Vise twinjiza nanone avuga ibyo, yagaragazaga yuko ngo u Rwanda rutubahirije amasezerano ya Washington, kuko nyuma y'iminsi ibiri bayasinye ngo u Rwanda rwese rufata umujyi wa Uvira. Mu gihe bari bavuze yuko ngo amasezerano basinye yari ay'amahoro no guhagarika intambara, nk'uko mu magambo ye yabivugaga, avuga rero ati ntabwo byubahirijwe, ahubwo ubu yahise birukankira gufata umujyi wa Uvira. Vise turimo turagenda tunyarutsa dukubita tubangura, tubwire wari kare ngo hafashwe abaturage, ngo hafashwe abantu benshi batunze intwaro mu buryo bunyuranye n'amategeko, mu by'ukuri byifashe bite iby'abo baturage? Hari abaturage bafashwe mu kwabo bakorwaga muri centre ya Warikare. Yego. Ukaba wakorwaga harimo polisi ya Kongo, harimo igisirikare. Kuko rero abaturage benshi bafashwe bavuga yuko bari batunze intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Yego. Izo ntwaro bakaba bazatswe, ndetse n'ibindi bikoresho bifitanye isano n'ibikoresho bya gisirikare, nk'uko uvugira igisirikare muri zone Mitera 34 bitangaje. Akavuga yuko ibikorwa bizakomeza ndetse no mu bindi bice bikikije ikibuga cya Kigoma, kubera yuko bakeka ko hari imbunda nyinshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare abaturage bari muri bice bafite. Yes, komeza dukubite update Vise, komeza updating n'andi makuru, sinzi utuntu ndimo ndagenda mbona twe update turukongeraho mu gihe nk'iko tiri kutunyuzamo amaso ukubita ubangura. Ndi nyine muri Uganda ku inkuru n'ubundi yerekeranye n'inama ya ICGR, uwisekirite u Rwanda yagaragaje yuko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'umutekano muke kidakwiye kwigwa hatizwe no ku buryo umutwe wa FDLR warandurwa. Yagaragaje yuko uyu mutwe wa FDLR n'ubundi ugira uruhare mu kuba umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo urushaho kuba mubi, kandi bidateze no kuba byakototera u Rwanda. Kandi Rutare akaba yagaragaje yuko uyu mutekano kugira ngo uboneke mu biyaga bigari ari uko FDLR ikwiye kurandurwa, nk'uko n'amasezerano ya Washington abivuga, ndetse n'ibiganiro biri kubera Doha nabyo bigenda bigarukaho. Nakomeza ku byatangajwe na Bertrand Bisimwa. Yego. Nyuma y'uko AFM 23 itangaje yuko abaturage ba Kongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bafashwe bugwate, bakabuzwa kugaruka ku bushake mu gihugu,
yavuze yuko ubu ngubu bari guhohoterwa cyane cyane abahungiye aho bita Gatumba, ko bari guhohoterwa mu buryo bukomeye kandi abari kubikora akaba ari ingabo za Repubulika y'u Burundi na polisi. Ubwo cyane cyane abifuza gutaha aribo bagirwaho ingaruka bagakubitwa abandi bagafungwa. Iki cyasa naho General John Chibangu hamwe na Colonel Freddy bajyanywe muri gereza ya Ndora, ubu ngubu bafungiye nk'uko umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubitangaza, bakavuga yuko bimuwe kubera ko bakeka ko ngo bashobora gutoroka. Maboko ya kabiri naho twirwanaho yafashe izindi ntwaro nyinshi hatse umutwe wa FDL ndetse n'ingabo z'abarundi na FARDC, bakavuga yuko izo ntwaro zo bafashe zari zarafashwe mu bihe bitandukanye igihe aka gace kahigarurwaga na M23. M23 n'ubundi imaze gusohora itangazo rindi rivuga yuko abarundi bagera muri 200 aribo bahawe imiti yo kumaritereta impunzi z'abanyekongo ziri mu gihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye. Bagasohora itangazo bavuga yuko impunzi zigera mu 1000 zashatse gutaha ku bushake, noneho Uburundi burazangira. Aba nk'abazifashe bugwate ari impunzi zavuye Uvira, zavuye Sanje, zavuye Ruvuye ndetse na Kamanyura. Abo bose bashatse bariyandikishije bamaze kugaragaza yuko bashaka gutaha, noneho batangira kwibasirwa, barakubitwa, bamburwa ibyo bari bafite. Rero M23 irimo iratabaza ivuga yuko hagira igikorwa kugira ngo abaturage babo babashe kugarurwa mu gihugu badakomeje guhohoterwa n'ingabo z'abarundi ndetse n'abaturage bari bumvira kure batoranyijwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Amaze twapudetinga rwose. Karibu Vincent. M23 ku nama yabereye Washington, yabereye muri Nairobi, cyakozwe nta kiratangaza, ariko amakuru mbona nuko ngo ishobora kuza kugira ikivuga nayo ku byerekeranye n'ibyayivuzwe bivuzwe na Kongo. Ko Utebido Tshisekedi yavuze ari n'umwa ya Tshisekedi yari mu nama nayo yagize igitangazo ivuga yuko bishe abantu mu bice bya Uvira ndetse na Sanje. Ariko nabonye inyandiko y'ibanga ivuga yuko iza kugira icyo bivuga nayo kugira ngo igaragaze aho ihagaze. Itangazo naryo nitugeraho turaza kuritangaza. Yes, Visi urakoze cyane kabisa. Ubwo dukomeze dutegereze twumve icyo AFC Veterano bari buze kugenda babivugaho. Niba rero Vincent nta zindi update twakurekura tukaza gusubira mu yandi masaha ari imbere. Urakoze cyane. Akunze Jeune Official rero mu by'ukuri nuko situation imeze, nuko ibintu byifashe. Hari amajwi rero mfite hano imbere yanjye, mu by'ukuri abasaba izi mpunzi z'abanyekongo zitabaza zivuga uburyo kizashatse gutaha n'uburyo zimerewe nabi, ariko bikaba ibindi wenda reka naryo turibumvishe mbere uko dusoza ikiganiro cyacu. Ati turi mu nkambi ya Reka huko. Reka dutangire mu byumve neza. Jambo groupe. Ati muraho neza groupe. Isi abatuko makambi, isi abatuko makambi. Ati rwose ati netwe turi mu nkambi ya Katumba. Ati turi mu nkambi ya Katumba. Barage tunateseka huko. Ati turababaye cyane bana. Manda umwali kuya anatuambia tulikuwa tunaenda kupanda gari. Watu wanatupiga masimba mawishi, wanatupiga tunarudia nyuma. Ati tulikuwa mu modoka bagakubita mu mamodoka ari kutuza mu modoka tukubita inkoni tushaka gutaha mu rwego nyuma bakupanda banapanda. Sasa mimi nikasema kama siwezi hataweza wanaangukiwa yuko niko mgonjwa mimi peke. Sasa banakia tuamolia kwa manyumba hapa na kutupiga sana na kutuua. Ndugu mtutetee kule banduku shia huko watuua huko mandama lingia pale kama likia kufanya na likia kutuua tu huko. Maana mule msha kwa maiti kama ni ngapi ziko tu kule banduku na wengine wanafungiwa tu hapa mmoja kambia hapa Katumba.
Acha tufanye haya bandugu, mkia mtutetee tu, turudie takana Kongo, turudie bandugu, mtusaidie sana. Ambasaderi wa kwetu Kongo yasema kitu, Mungu mtusaidie bandugu, tunalomba msaada, mtusaidie, tunateswa na polisi walikuya hapa. Kama ni komanda gani kani nani banduku mutwe mugrupe banduku batusemeye banduku tunateseka huku banduku achoka tutaona banao. Ati twe rwose ati turasaba ngo mudufashe mudusabire rwose tugaruke muri Kongo, twigarukire muri Kongo, ati twe turukubishaka bakadukubita bakatwuriza modoka, bivuze bari kuriza imodoka bagakubita fimbo bakamukubita inkoni. Ati turabasaba rwose mudusabire abashoboka bishoboka byose mudusabire baturekure twisubirire iwacu muri Kongo, kuko hano muri iyi nkambi ya Gatumba ibintu bimeze nabi ntiwareba. Reka mpinire hano ikiganiro, turaza gusubukura mu yandi masaha. Mwakoze kubana natwe, like na share ntimuze kubyibagirwa. Turabakunda cyane, abatarasubscribinga mu bikore. Ciao.